Pinia dapa bir talong pen nili sami deng mir kiling pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Akas Hyundai difu ningkan isi ke pleng lepen customer meet kapaman. Akas Hyundai pu keong dong atum kachini laki nagang along chot si chini ponlo. Bonda ke dam tang suri ni reng koira ki thomaningkan phaikunia chiklo difu along chatami Akas Hyundai nang pangni ponsi keong dong atum difu along benta gari ke nam pon atum dulu. Bangso customer meet asai kiting ahut Akas Hyundai difu manager Nilop Jyoti Bhua ki japon along aluhiaman pen Akas Hyundai general manager Pankaj P Baruala pen Ajit Rongpi pen danglok Akas Hyundai difu along pen gari ke nam pon atum do anchitong dun rinti. Bangso ahut Akas Hyundai difu ningkan isi ke plenga him ke dok setami ing than pon. Bangso porahut di folong koson pensi Akas Hyundai nang kibilong lokma bangso puthak komat pensi kaching kichethan pensi karbiang long aravar sai kilong ponma bangso puthak Ajit Rongpi pen klar dakalam the than pon nasuri le chekong chenge alang le hero Pankaj P Barua alang le khan le kono te difuta asure kuri denchi hada le sumbar le duibo lapni tin tak ke dam jewang bate sa problem to bauti athe ko people oputante tangga bang kaduri ka bauti athe ma suri ko tanda ke dam jewang ko ni dope sa salang le ma thalo lapo kali lo nile ate hai nile kan dolang por akhai hindi saban ni chiki chula Halapu Akas Hyundai General Manager Pankaj P Barua pen ke than pon atengke difu Akas Hyundai long normat ingding hinian si do chotlang seta jong si ingding ki thom an jong si long loti ladak mat si ko mat nia gari kaching koi pen body heng no dead pen setami kasimar javar sai seta long pon po lasi la sower sai ki palong jia phan setami nilitum un an pen bor ipo seta nang litum mati customer atum ahir jomela pen nang charap chito duna kinang sot phusi than pon आउटलेट हिसाब से कंपनी क्राइटेरिया तो एकदम मिनिमाइज दुटा लिफ्ट কৰিব লাগে দুখন তিনিখন গাড়ী থাকে দুখন গাড়ী থাকিব পাৰিলে নিবাকে কিন্তু তেখেতে ভাবা নাই আজি সৰুতে এনেকৈ পাইছে এখন গাড়ী যাতে ইয়াত আপোনালোকে সুবিধা পায় নগলে যাবলৈ যাতে বা ওচৰৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাবলৈ যাতে মন কৰিবলগীয়া নহয় ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ডিড আছে ইয়াতে ফুলফিলাৰ গাড়ী মেক্সিমাইজ গাড়ী ইয়াতে চাব পাৰে চাৰিটা আমাৰ লিফ্ট কৰি দিছে যিখিনি সুবিধা পাৰিছে কৰি দিছে তাৰ মাজত যি আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে যে এইখিনি আমি অভাৱ দেখিছোঁ এই অভাৱখিনি আপোনালোকে ফুলফিল কৰক সেইখিনি সকলোৰে ভুল পিঠি ভাল থাকে বুলি মই যিটো বিলিভ কৰি আহিছোঁ মানে মই যিটো চিন্তা চৰ্চা বা বিলিভ বিশ্বাস Bangso hut Hyundai pen kason sepon Alcazar agari kimi setami rada thengno paklang pon. News report KATV News. Longkathar VDP atum pen klim somara tumaphan arjan ki hi kapache pate kibi lakhain koi raisi borjane misi constituency ke parlupon mati karbiang long pen Nagaland hoi Longkathar rong pathuak lamalong Longkathar VDP atum pen chepatir pi ponsi owe kimia tumaphan loki charlia ning ki parung jia phan matha ponsi arta ning kan trok lapen krihini anaklim somara tumaphan kedam tang phaikuni ni phain koi rap clear ni arjan ki hi kachepate pawan pon आज हमारे 24 नवंबर 2024 को हम लोग एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइज़ किए हैं किस चीज़ का वो छोटे छोटे बच्चे लोगों के लिए ताकि उसका भविष्य आगे बढ़े। ये ड्राइंग कंपटीशन हम लोग VDP की तरफ से हमारे गामराज जी और हमारे सहयोगिता हमारे संदीप सर हमारे बापू रोंगपी हमारे जितने हमारे इस पिक्चर में जो आ रहे हैं वो सब एक से एक बढ़ के सबने हमको यानी कि साथ दिया। एंथोनी सर है, बारी जी हैं। आज हमारे गांव का ये जो रखा इसलिए रखा गया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग कुछ
समझे कि आर्ट्स क्या चीज़ है। ड्राइंग तो हम उन लोग स्कूल में मिलता है, लेकिन एक बार पार्टिकुलर सब एक इकट्ठा होकर के किस तरह से आगे बढ़े सर ने, इसके लिए हम लोग आज ऑर्गेनाइज किए थे इस चीज़ को, और आप सबका मदद से हम लोग इतना सफल बनाया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं सभी को। हमारे जितने भी कार्यबलों के क्षेत्र में है, हमारे आसाम ऑल इंडिया में सभी को बोल रहे हैं कि ऐसा कोशिश कीजिए ताकि बच्चे लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, उनको हमारे अंदर जो क्या है उस चीज़ को बांटे। वी शुड बी शेयर ईच अदर। सो आई रियली request and respect to each other, all the parents and guardians, and those are our teachers they are load of taking the labors. The labor is like, so to say, for the children, they are laboring like anything. That's how to bring them to good knowledge, good support, good effort to reach and bring one of the great nation of the means to say Bharat or world. Bangso mai long kathar VDP mai phuba burong pe hin pen mai chari ponsi Ganesh rong pe hin pen aluhi ki pachini apor en ponsi la bangso mai long ki ong dung atum chitong dun la pen arjan ki higa si patia mai long RDP dun adun tu mai ki do bom por hot kaning je pona tenke non ki thur mi owe ki mi klimso maratuma pan TV phone palang le det si loge charli hin si japon pen loge charli si pachi hungnang ji pusi ning je pon. News report KATV News. Piniarni anta Keronia long ingnam a ingnar katengkheng ington telang. Southern Range Keronia sai hempen che koinot Kachari Bosti, Purana Bosti, Mach Bosti, Dikreng, Nagharawa lapen, Bagisa du Bimalom, Arong Arlo, Ajo Pupe, Anarlo Pupe. Ingnam a ingnar ki ong pigajok bangso habar Arlo ki doa ratatum Piniarni anta ki do kithak chere jupensi donangla. Ahok la bangso habar Arlo ki doa ratatum ningkane sek ki chujia phan. Sok thengthe noklo the hei hui kachoti kiason anta. Ingnam a ingnar ki ong parpiga jok chopilir phalang no pilapsi non ke kachoti kiason ki chujia phan lapen sai kachoti ki thujia phan anta ratatum matha sungdet anpin lasila hai hui habira ingnar pen kachepa jok jia phan pura ki sungdet ratatum pen ingnam raikom sai ki Keroni Southern Range sai hem along anta palidamsi ingnam a ingnar pen kachepa jok jia phan kerap johangdam le Bonta ingnam raikom sai khia tum Piniarni anta lahai hui a ingnara phan lungthek thidetsi nona banke ingnar pen moniratum dothura pera sonsi chemandetlo anparta kisung dera ratatum pen ke pachini pona tenke habira ingnar rongarlo na ke dodun lake John Paroisi sose ingnam a ingnar ahur anarlo lote nogajo chepatu clipsi aju lote rongajo anbang pen lothia rong kecho nok kecho hidia sok kecho hem ke phalang no kai kita ratatum kisung pen ake jokwan ke avedetlo lasia jara bidi pen setami forasa saikiatum labangso John Paroisi sose habira ingnar rong pen kiplung edjia phansi kisung dera ratatum pen chuningri padupon मैं श्री सुरेश चौहान बोल रहा हूँ बक्सा देवी से। हाथी बहुत नुकसान किया है हमें, कम से कम तो 30-35 आदमी का, किसी का 10 बीघा 12 बीघा, किसी का 5 बीघा 3 बीघा, ऐसे करके बहुत आदमी का नुकसान हुआ है। अभी भी हाथी इधर पड़ा हुआ है, कम से कम तो 100 से कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है, बहुत है। न्यूज़ रिपोर्ट KTV न्यूज़। Piniarni anta dipruso langmang rong hanglapen basa phangcho ratatum misen pen kachelenga tawar longdun dela lakhain khora trok duar bagori constituency ke parlopon dadhora thanang kangar lokedo dipruso langmang rong hanglapen basa phangcho aronga ratatum aphan Piniarni anta sorkar pen kerap ke pajerpon kabedera jok misen pen kedam ke bangabar sai kadurena pinporda mela bangso tawar ke non head pena tawar kalilo ASDC Racharia Song ke Asia long charibo ma pora hutsi labangso tawar selampi ponlo bonta labangso tawar ASDC sarkar suntuk pen Congress a sarkar kachari bom apora hutsatami aphong rat pen sarkar aphan chuningri dunni bonta kachuningri ateng pen Congress sarkar atum penta rapre lapen non ke Asia long ki khibom BJP a sarkar bang det pen ningkan krisi nang pleng dera phita kerap kepajerdam kabedera jo dipluso langmang ronghang arong lapen basa phangcho arong mikaratum thurpaksi methang akhi abariarlo achek inghin kove theso nampen chirungsi methang arong kachilenga towar chesalam ponla lapen anparta labang so towar kaselamalong inut beha ke klema bangphu dasing terang ahin pen satami ningke mepen JCB rabdunsi towar alangbi thepo
Zangti Arlong Inghan Thok Pisi Rongni Arada Tumpen Sorkara Panchiki Kisi Dasing Terang Aphansi Ningaklong Pen Choropon Bohalo pini labung so chatai long pen nang lituma phan ke pachini ka pen ke paklang tholam the bangke lasimo ladak dipu sora da phan tuwar ke bonai puthak lamahan tanang tum phan nang paklang lo lasi pini kar biang long ara ke do tum bangke so tha si karbar claim nang ta me rong ara da phan lang pono pulang te e lan so se se ditum kaching hon bulul pote tum tui pon bom je la pen la chot kale la bang so kaching hon la ke isi ching hon sera na yi rong ke do tum ta me la son thak si phana kang hon phan ke la ke e chong thui the den na yi nona la li ta me thang ta wan vi pin lang covid the ta lik le lang che ke pum ta wan ve lang la pen hom sai the ta wan ve lang se ta me the soi the ta wan ve lang che ke chom ta alang li thui the lang la pen che ke pum ta wan ve lang se ta me alang li ki ching hon he pin pen matha the pin pen alang li tu war bunai pon ro lai tum ko ti bida sing terang alang li phan la bang so channel sa tai pen ke pachi ni lam the ka la li bang ke atang ka ke no ki ni mi thang atang kai sab lo ha buka khan ni ma lik long se en he ko an claim lo da ni lo ka klem ta te non ni ko an la pu the ke de lo la tu wa ko an si pleng ma lo la bang lo he te pi ni pe nang ke ni pura lo la ni pura pen na jol ba nang li tum non mat ke nang le abajat ke chelong ke ko an dam ji la dak la pana la dak ana lang bi ke the la pon dom papeng chong tuwar mi se na tu mi pi ni lok si hala han pi ni ke number de si mane 28 के दामे लो के पिनी देखता रहे हो के सारे हजार मने 30 के होके पे पार लो जो के नो नी बाकलेम lang पुती ट्रक के बैक ले रख रहा है तेला सब उठा लong के nangli nuvet ma ten ka pe penga chap nangli nuvet tela bangso ke claim bom long akapre tum ta pinya sap su nanga pidu na puso nanga matha abe apakta be de pini halak gostin sing narabang ladaka arong tum phamang ka jinsu pen hedi ok der kiji nang du la no ko pini la son ka cha kan kar ju dun long to ma abe ma thang ta abe he da arong tu pha to war bang na selam tha punya chu sim ni ka bane ke selam pilu abe deta Diring Pen Thompson Terang Report KATV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.